Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel, like i-video bese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi ke makukhona ke i-video esifakayo wena ke bese ke uthola i-notification, then bese uyangena ke ngokusheshsha kuleyo video uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu eyinsukwini ke nje eyingengakanani ezedlule ngeke ngaphosta ke i-video la ngikhuluma ke ngesigameko esenzeke laphana ke endaweni yakamashi. Isigameko sokubanjwa kwemoto ke yemali laphana ke kumgaqo laphana ku-highway u-M25 mawubheke kaMashi okanye ke ubheke eNanda usuka e-Avoca. Udaba ke oluvelayo ekuthiwa ke hayi ithimu kaMkhwanazi isivele ke yabathela phansi laphana ke eThekwini endaweni ke yaseBonela laphana ke ngako Chesterville. Kuthiwa ke amaphoyisa ancinzwe omunye ke umthombo ongaphakathi novezeke indaba zokuthi ke engathi ke bese beplana enye ke futhi ke i-haste, then ke umthombo wase ke ubikela amaphoyisa ke abe esehlangana ke nama security companies azimele ke, then ke base ke begaselwa kulomuzi ke ebekubikwa ukuthi ke babhace kuona after ke isigameko sabo ke sokubamba imali laphana ke kwaMashi. Kuthiwa ke impela ke amaphoyisa abahlanu impela abasakaze ngenhlamvu kwaphela kanjalo ke sithi well done team Mkhwanazi, nisebenzile ke. Make sure ukuthi ke uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel, ungaphinde ke futhi ke ucommente laphana ke kwi-comment section. Kutatazela nogqihile i-NIU ayidlali ke i-team kaMkhwanazi ayidlali. Ingane zakwethu asiphinde ke sihlangabezane kwi-video elandelayo.